wajibu yafanya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum warahmatullahi daraja zahan niliyofikia uone saukayari parana vanu sababu mshinzi au paranao harimao mkontiuni yojali mwonese shekelwa shahiye mana nyasi generali uwe hadua ya haneshe telogo kaundu ya kazi washo ya rengwa vanune burgadershesh yada waishi wana yaishili waniwo yaishili wane mahakama watuhunda mbaa lama heshe tendo aisho kahashifani naso nsikienga rdoka ya hana mbu ya kanitendo ajishu ya kaziwa kajaparo banda ya tahali hata ajuwo ne hano wenye ze fanizo oto shida wajuwo kembu wei haka na shidu bashi wenge hende haishie nao haruma muda tukamshashi na zile usiku wafanye mashughuli hata wafati wajiri ya jarengwa ya juma hata ijeri honde kwa jahunda baala na yaho kashe tubashila ili yashifani ndo heki kawaida holi wa procureri hanziha haruma jurnali ya daula na mrungo hunu wabu procureri kajarongoa panuo urongozi uhanamna mbili uhamanzishi uhamakalima ye hanziha asisaru mwe urinali ofisi yeli ya daula aliwatwani lati jurnali prive yabo iyo mirongozi yayo awonesa ukaya wafati ula ujiri hosoni mwe familia yahe mrehemlwa ne mruma hahe yabo kabati mro akize wakaye hende mro hitwa wakati ko kawo hufa watina sababu yonde aswili chamo hufa hasababu yonongo madubia ebenge ripara soni tukufu za hanyo mjemke mazahidi hosoni mwema journalisti mkaundo wa paroa mpia mke mazahidi muishie hizo ye mana nyasi yatu humlwa ya joka ujihananizo hedu wabo kaundo ri womba ubano ebenge ripara mavamana wa hela meri yambanku ripara mavamana wa prefe yambanku ripara komiseri tena wahe polisi ya hatu shatu ya haka nishta ya huduria bana ripare mazefu wa miji ya mbanku ngovano uwiji wa hao ka wapuza mzima au shafikiri uwiji wa hao ngovano ripara mavama na washezani mimi humu mwao de mkalimani washezani ngovano uharima umkosi huu adaborenge media mtanu renge ya SMC ya mbeli rirenge Desire rirenge Abilis rirenge Sagafu Rude rirenge Canal Media ya hulu zokia ritaha ukaya howarenga ndo kawaje washinde waonese hizo bokao ndo zandishi hao bano iliwa sijoka mavwara ya hazo kae waruamba ilungwa ruwa ezijirio banu roalo hundani roalo wonze ibanje batinauleta abondo banu bokaundo yakaukusudiari pare umparoun renge mazarifu matano ngabo mzima mumde ngabo mumbashile ngabo mitamihuli yalo lafasi ngasina mitanzeni ngasina mumdeni wale mazarifu bokaundo warengwa wa somaye mitima wajawa basa wajawa wabehe kewa nusuki pia rishilie dua riomba Mwenyezi Mungu atupe zuka na kheri inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ukufu mahubiri ya bana jira kufikiri shwari bana jina zamba bana jira kima zahidi yeno mko Mungu mwingi mula poka wala munane kulikia bidi vakosha au kasi wandu maislamu ni wakati Uislamu ya kazi wangu aibu kwenda tafsiri Qur'ani au hena mdo amini Mwenyezi Mungu mtuma hahe yeju wakati tendo hicho kuandika za shifani shangari mtahoni rufwani kwezi fundi saidi
ukaya sima gamana humjiunu waduo tikia wa lazima rifai rumbi shahowa huno watiti no wai no wema bari hana kalimatali nu kanga rusumaize hitima na yende nene akila abaya hahe banuze nongo zinuga banu waibi ngabo ya kazi woka ya hafanya shetendwa ngabo ya kautunga lejimbo za zitangazo harumuni wengu kauli fulani bahene mna mnuneo hitima yinu ngamnuneo ka ekame disam hafanya shetendwa shinu shaukati liye mrushahahe Qur'ani zi aya za japizo za Qur'ani zimendele wayeche kadani mndu moda honi yaju sasa nogozinu handani ya kuzitangaza harwe majurnali ya wanadamu zi aya za japizo za Qur'ani zimendele wayeche yondele yaju salwa shezani shaka tuchia za family zombi ya salamu alaykum. Salam upande opposite kana harara Qur'ani ndio kawa la taziru waziratu wizra ukhra sambuka naenda fanya dhambi ngeni ufunga hivi jambo ya kai ho kama na ukamjimendea afanye dhambi ndio kama lilihukumwa hele dhambi hilo baadaye kawa njia sisi ngatu hukumwa hele dhambi la samu ekari shariki sina hayo kama dhambi hilo wao ongwa tu hukumwa hele dhambi hilo ekawa sharikiana wona harumale dhambi shika kabati ya shariki kana una madhara beishwa za itimazi somashiwi beishe za duwazi somashiwi kazi na ukunda mdu ya tutuma leza mbili ebe nyeba biona ke narida wa harara tike na shaka bismillah amani samahani kwezi tongwe tukufu na tsengele mbavi vanu bakar tuishia nanga mjwa kwa walo harmaze rezo wanungu anzo washie zambishi hao ede mana rapara kwezi wenge goje tsengela mbavi bawe de ulo muhimu heni kalima ujo kaulamba wala dabu kwezi hani kalima ujo kaulamba ndo wazishi tujwa mbasi de ratungara hamba naam dabu kwezi marhaba alaikum salam marhaba sini banu kwezi utukufu imesila mwalo banu nani mafundi wa mwalo banu wadini hani ukaya humfwa wahimdusha hao nafuati mzimaba shizani sidumani yansune dua yini yeze jizo mongomira za Qur'ani ya ujihania shetendo kao ndesha nisho na hukumu la nisho hamwe fami ya mji wa msahazi shiza nyumba kuu abati sikusudio kahinga kazo anabo yoro jo hamnyezi shati serikali ya daula au yansi shenya kazo anabo ya kilillah yoro jo hamnyezi Mungu na Qur'an asimizomboka wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma ile Mwenyezi Mungu hamba au mimi ndio kwanza nikiharma rugo zinji zao za kidunia mnamna na beho mahala ndina na laziwa hakojo na mazi heshe tendo shini abo mimi ndio kwanza ndio kolida ngutsuka amjojo hamnyezi Mungu abo ngammelewa heshe tendo shini kemisi 100 langu nalole mwanamsho 2023 na mbiziwa hamika yale Mwenyezi Mungu na mtume eketi tanyo ka nafuata ngikumra hito ayabuna bizwa naye na mangaria sitianyo ka mwanamsho wa yefe hamjomwa amjumlisa sumu amjumfanya ugangi ya mtwarwa ya dunia hii ngambo Mwenyezi Mungu bana na hima bali yao eketi tenya hiyo na hitma hii ya juzo Mungu miranu za Mwenyezi Mungu yasi jikishwa nezuna neremkiswa ujoka hajuyu rahana zina kazi wazo na familia mtunga msahaba nezuna na neremkiswa ya sisi zemkiswa banu lobani
ukamkisongo joka mhugo na da misilamu rani mjumba bisahazi na familia haya wanjusi zao harima katiliza mbawizinu lumalla biyo ngamreje Yesu ala tena mwisho bwana da misilamu kile swali mtilifa na mimi hamada mchomba wa madam siansi hele zina julana amitsam yo kamuna fuata mzimbaba ya kedeni natia ukati namlola ikiago namlola nambizwa ina mangali yende na kanio ukani misosu nimfanyia ugangi nimwe nafuata kwa mzimbaba lakini titi ya Muhammad samiti fanye somo mwanadamu sina muoi mvumshe nezimna neremkiswa bu Mwenyezi Mungu ya Allah nezimna neremkiswa kangu juka muyu rahana wahanduza mjumba msahazi na biladi na jamburani walikaza harme dunia mafiha ni masiwamania siona yapendezija maraba matukufu abo awatimizi ngamrejeni bakia na hili kwezi kondo alikazala kuno lini ngamrejeni kada bi lile sualawi ilo hama dukona nikazala buzini ekeo na damu wano ndio mjumbe msahazi na libiladi na jamali wali msa no badaya abodi kwaniho wandonya wa shetendo shina shifala nezina wale mkiswa utoka mziro rahanu wali kazao harmu limengu na dunia ni masomania kumoja ngamrejele swala tena mwisho wa kumoja misina mloba ekezi nuraboni kazi yao makri na manza makri mtiba Mwenyezi Mungu ekezi makri za hela da holino ekezi makri za hela da holino amgumsha mgumme manzu ontia makri wakati wao na hawa Mwenyezi Mungu wale mkiswa ujoka hajui urana wanfibanu ngamdo jemara la rusena ekele swala linu ilo wanu wadumana hukango na makri za hao bajosi mdawano wazimiswa na damu wazimise binadamu pia bono waberabo shanga suna kabono miru ngatuni kazandaba baba nzondani homa gobani meshamwende prorie ezawo sende nezimifirwa lini ngamombe bezi Mungu zinwanrenda nezimware mkisoba ukao ngojoka hajura na unu dunia mafiha ni masoma na komori wajuju mkisoba ndo nezimga wabushi yao waalaikum salam wangazijeka ule mtangaji wao somaliano kaya marowe hawa ikiwa basa intervention ya haki wazalendo watukufu wa Komoro rahma na amani ujiani nazimani len garjiunda warma umji wa Shizani يا غياث المستغفرين اغفنا يا غياث المستغفرين اغفنا يا غياث المستغفرين اغفنا يا برة الله عدة العدوين وجارك تتشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم. اللهم أرحمنا بالدنيا حسنة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. wajiwa kimazahibi au shaikhi za nongozinu ili yemukazi wa shekhe za shule ili ajia shihani katu ya ukana kanti hata harma ya hadisi mu haunesi hauraji ya ukana wazalendo watukufu mara moja nikananga sema mji wa Sheza kwa Mungu rejiungu kuja ke ushahidi ya hikima kaonge somao kana ya hikima yenu ge somao kaya si wandu wa mandu kao harma besu ala lenu kauri wana ramaze rezor kauzamba nondo ka uonesa ewange elo yenu besu ala lenu liwaswili akana wabaha kar ameniyo kanga monawe hitima ya somao sha wajau narjoka na zinji za mababo jioni mwituka wajibu risojari jeri ke aruma maksori oneswa komore hitimi kaundo isomao kao njua e hadisonsi pia kana maranyasi wa shishezan kao tuhumdwa kana wemsha ewange mshando kana kao fungwa mahakama wa mrasmisha kana kati harma itendo amada shenu ewange akawono kana ngure jewo mgunjuru akayalo huja ajia sume hitma ilo wanada motsi pia haina mru yaelewe kana
zendogo zinu hatuka utukumdwanizwa kazwa ndrabu onge haja hawono ke marudio yae mareje yae do reje iwo Mungu juu kana hodo mala lipia ariku reje iwo ile watukufu kwa mori madini mtu yunga awra mabeno karanga sama unji kwa shiza وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم صدقا وعدلا لا مبدلا لكلمته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدلا لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدلا لكلماته السميع العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد اللهم اغفرنا بالقران وارفعنا بالقران العظيم وتقبل منا ختم القران ودعاءنا يا رب مولانا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه وبكل كلمه من القران كرما وبكل آية من القرآن ألفا آمين يا رب وبكل سورة من القرآن سورة آمين وبكل جزء من القرآن جزاء آمين يا رب وبكل ربع من القرآن راحة آمين يا رب وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثبتا وبكل ربع من القرآن آمين يا رب وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة آمين يا الله وقف من القرآن وكايا اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثورة وثوابا وبالجيم وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشيا وبالدال دولة ودليلا وبالدال ذهنا وبكاء وبالداء رحمة ورجاء آمين يا الله زهدا وزكاة آمين يا رب وبالشين شكرا وشكرا آمين يا الله صبرا وصدقا آمين يا الله 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 آمين يا آمين أبو مجيد 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 آمين أبو قلوبنا وكرر عيوننا واشف عوراتنا واشف مرضانا وارفع عنا ديوننا
وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وسهل حاجاتنا وسهل حاجاتنا وسهل حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وتوز عن سيئاتنا وذنوبنا واحسن سلطاننا واصلح دياننا ودنيانا ورتب لساننا وقب أحسادنا وفرب أحبابنا وخرب أحسادنا وخرب أحسادنا وخرب أحسادنا وشتت شمل أعدائنا وشتت شمل أعدائنا وشتت شمل أعدائنا واخفض أحلنا وأموالنا وأموالنا وديارنا وثبت أقدامنا على الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. آمين. اللهم اهدنا بارك لنا بالآيات آمين. اللهم تقبل منا قراءتنا آمين يا الله. وتوفنا منا في تلاوة القرآن. آمين يا الله. آمين. آمين. أو تحريف آمين. أو قسم مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل ولا غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سرقة أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو قصر سرعة أو جمع اللسان أو أخذ غير وقوف بغير مدغم بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم بغير ما قطع أو قلة ورحمة عند آيات الرحمن وآيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وكتبنا مع الشهداء اللهم انصر قلوبنا بتلاوة القرآن وخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر وبيض وجوهنا بركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجد النار بقرآنة القرآن وجنة بشفاعة القرآن اللهم ادخلنا في الدنيا قرينا وفي القبر مجلسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وحدا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوة على الليل والنهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجعلنا بحرمات القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا الآخرة والقريب وحسن مقاصدنا وقضى جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم وحسن مقاصدنا وقضى جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم وحسن مقاصدنا وقضى جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن وانزل لنا بركة قلمك القديم وحول علينا سكنة الجلب القريب اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة بشرف الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل عنا في جامع القرآن وخالفنا خالفا وجعل عليهم كل خالف Yaani bansa mtoto hapo Mwenyezi Mungu hukumule tena ngozi. Msabu Mwenyezi Mungu hukumule shekta bashuba Mwenyezi Mungu. Ya Allah. وعلى نية الشفاء وقبل الدعاء محمد المصطفى الفاتحة. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمع محروما تفرقنا تفرقا معصوما اللهم لا تدع فينا مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا وصلته ولا مبتلا الا عافيته ولا طفلا الا ربيته اللهم انا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة آمين. وارزقنا بالتقوى والاستقامة واعطنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا
وأقباتنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. السلام عليكم. Alaikum salam. Arirongomba biho chengweni hunu siwandikao batunura poraban hazina la mzee wa hatu hajisiaka haukari jibi wano mrongo ya wamba hatoka hamaba la sindera mabaya wambe namna ya rirongolea ilande namna rajo hamba haukaba sikarja kansukari chodwa virare porware soma nari parwari some ngari jibiawoni sharia shati lokasi abakabati mudwenda mjinajwa ya some hitima watina shefu wa mishi rezilo mahalamu ya njino elizo abagele lotsa siri hundu bahatiri tsagani habanu heche tembeka ondo shajiri emezirakani watarderi honde balle rikosanyi wabanusi wanwa mazariki matsan wa vumulu waban rijari wa mwedu wa inu banule weka mjebewa Ndakman leweka mjebe wa shari ni kiwayori isome rangulo siku wateni ya inu neze habari za hema na nyasi abangezi sisi rone sawa kwesi dokaya sisi kandaka hawe hanswari uloso mahiti marere mawangu wakasi tinderi wa Qur'ani wasiche iyoni wandu mlobanu haina mrunge na ze juzu aloni zo hefubani ngena ze suru aloni zo kulu huwa Allahu ndaru zo hiti maranzi kulu huwa Allahu ndaru wanu watojojo kansi wasomeze kulu huwa Allahu hizo shamyezi Mungu hamba ukaya wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan abangenga fikira ukaya shari tsaganyabani wa taawanu ala albirri dokari kahuja rumbi sema na nyasi ya jihaniye izo mwishia mitide joza bashanda yewaye abangeni ujo kakajazelewa izo za hahe na Mwenyezi Mungu akamnyeze Mungu hamba ukaya ya'lamu ma tukhfi sudur. Mwenyezi Mungu ndiye mjuza banda ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Abange kaya ya haba hulime rishia hulime habanda zozo ifubani izo zahira Mwenyezi Mungu ujore jai harime sura wala ikra'u alam ya'lamu bi anna Allah yara ekuja dua kwa Mwenyezi Mungu ho wonu hakuishia abange hadihania abange baturika hadhari wende senu kasira paraban unumsaada ya ukati wala ndala wakasomea kitima ya binti wala ndala almuradisi elidokanga muhakir habari jerkensi gasiradi mjemri hukumu ukake jadidi somwa awibidi soma abange gari shukuru yao lechegwe kao tsali nuli tsaganya harmanu kiasi mengo mina ari shukuru yao bora tujabanu rashindana nanyi ngesoma ketu soma na mtabale mwenzanyu rabihwa jihwa rabihwa oba otangwa bihwa abangeye ngari ndam ngari bihwa Anfindungo do bihwa Allahu akbar zenibira abo mhandajwa mitsamihuli zambe abange shezo zabira hadejanda abangezo ndizora kanzarone sokaya rimboshela ni marhaba ni baba hatu nananyi wenye miji kaundo miende sawa basa bora twabarika na deba wandivura nasinanyi hasibabu lekitimaini ikawa inuwa tojoga wabanewe some batino kawa mparani ikebas abangaye munanzazike na mwisomwema baina ya hatunani no mchi wa shezani neti ya mbonkuyu hasonti pia nani mabavuyo tipia inshallah. Wassalamu alaikum ngari boshelawo zemedia zinu marahaba banyu zenongoika wondo mazi fanya banu baunu shahidi huyu madu tsa kiyama unu shahidi huyu kun duniani zinu pia ngamjoko zisiwazo rezebi rezejema mzitsaga zao ngamjoko zisiwa wallahu a'lam. Assalamu alaikum. bizofundi hachililia yenkasuha mana hamba yemmitsamihuli hamsamihi bo yambiha shao mji wa shezani kajaona zikongo haumba ngito kwa mbakirili maraba benji ama dihili mwaka udunga mwezi wa tukufu naam kanzarimnike dakika 10 yaonese akte wandu walova anuwa ijuwe inamna zendugo za jiri nanu watoba range hiri bala jakensi kanja mto marhaba kwesi
Babala bozaji baada ya ilikuwa ya bewa kavati mana rege pia bana sema bosha na dakika chache kabisa wazalendo watukufu pamoja na kwa shisa ya kwanza imamu abahaini wanjoishia wanyi hawani haruma kalime kondo ya ambwa wange rajohum nikani zo izo kale mdu ya tuhum ndo anashitilo shenu amwa ya wanesi koka mahalisini kabiranzi ira malazi badoka sina ira fanya maana baba hakujenda haupesi hapo kanwa hivi tu Bukari sorenga même pas 5 minutes pour que les choses déjà ça comme za kama yemo zifanyishe naona bae karakara ende za kama yemo na tumweze leo na tufanye sasa wanaweza kama yemo ndio tima za kama yemo pasipanga wandu wale mbelea na wandu wafungia na nziambi jambo zitendwa kazi yomtidozo kama na mapesa mkubali hai jambo kwa mapesa dalali kwa kama kumbi na wenda kauyarenga majiweni yaje mwere twinge banu shauzi dwa wewe shauli mkwaje tu na bana bana kwa ile membu bismillah fanya huko na renting ya dunje wa harma zai media naam intervention ya kufanyishia après ndio sahihisha ile tengo msuali na letengo le mungu bas voilà naam naam voilà ambapo ndio kwamba zahahe watu silimu sisi lakini kilia mezahahe c'est bon hao Garuhawa harus direct. Garuhawa harus direct. Rensi na tembo ngamsohu. Banubesha ndio sababu samfanye. Kari na imebanu ya shamanzo nambe ukaya ana mwanzo nambe ukana nge mibala ala hatu sisi ngajokakana wakati ina swala hata sisi ana nambe ukaya ni mwanzo zamba awasaka kufanya yeye ndio mwamba ukana mwanzo kusema swala fajizamji ya bangu atufanya hivi mudeziri la haya kuangalie bosaga au fanya taratibu munde wakati wena yeye fanya kwa sababu hizo fajizamji katulesa yoko ngato zirenga watu zizambaza hizo wala fundament damed ndio wakati ifanye nungu pia abibisi wanwangu elewa zinupashizamji kabisa mtimize sahani turenga zote pia hizo hiyo elewa hizo ndio ufanya wanabidi sio para yaje shaizo yeye hajojua kibanda yache ni zipadi njojua ni kebanu ra desire ra bilisi pia no wakati wangu wasahilishie ifanyeza hatu ritimizi banu amjokansi mina weni husu ali za zongo hizo abilisi amjozeka abilisi nori sahilishe wao ba ngondo moroni mala kamina walifanyeza nongo zinika bilisi na uangalizi watukufu marhaba menji limwambia nkansarma omji wa shizani arma emwangu kawe mwanama desire uskale ndo ba tino riparsa na banu ngamjori samihi mrangalia kwa banu heni ndongo ndo kazifanyila fijo ndo kazifanyila hama hiyo ino hitima kosomo banu emanunio mnyeshia nana mzee wangu ngwajira toi hajiposa wanti banu hazamba ndo ndo bala emanunio mnyeshia ezadunga bane masuala yanfe rijirije yani ye wala haula waje ye zatuhum loka hano siwasu mwasisi wa heziwa izonga mjozishia harima muda mshashinga rjonga mjoka mina ninga mjozishia usoni mawola ya tuhumla wa inga dohum suala masuala ngu jamba pia ntidiwa zarme masuala yanu damina desire
sido wandu ratikubali yokaya rahamri yatsambe ndongo yatsona ushahidi kauri zamba ukana naribulie mahakama na kemai na kemema sha wana masagafu mimi upande wa hangu ngamjo subuti panule lwe inekale lwe inuri jaramba ukane mahakama ngao mai mahakama ngao mema upande wa hangu harumwe hadisinu ngamjo subuti nambe ukana ngamndande omaje mahakama hahindri panule lwe inu siwasari kansukana hama ekale lwe inu ndongoza fanyishiha alafe kazi sazamba kabati utundi shabondo kazi sazamba ebo ngengam aminukana mwana masagafu wandu wenji wani warwa hitwa za kweli kwaja tawa mahakama wafanyiza nketi za hao eni yafanya za kweli sha hagardewa alafu bano rijibi mimi nshukuri yao mahakama wafanya za nketi paske bano anketi inu yohandisa ho brigade de recherche wafanya za nketi za hao washindiha wende hata anize elema wa loni waziparisa wazibalia wazibesha juge discussion abamu aminukana zende ziwaswili procureur abamu aminukana nsu namne hazikando yafanya jeheli yakana procureur no wandu hayo sokana bojarire ngesu ala hamanda linurendera henti mru prizo na sikari tu nalifanya za elema kabati uthibitifuli ya inde mano ka abati shoka ishe de mano kana mahakama wali ani kwa jamlibere officiel sha wamlibere yende pasko kwa tuona hata mba eleme kao mkomea yani yabo mana madezire ngone hakikisho kaya ze indisi za kavumbulwa zenye shahidi za kahamba aribani zilazika ari wana masakafu kabaja ka ushahidi wana masakafu aminukana rilemewa henzia shangarombo mungo sukwalelo yinu inde mission special rijo yinu kwa komoro garjenu kale wema garjo kada yinu mwengoni mwesu je yinu sido wandu no raijusa na mimi njaka mriatambe ukahawa nasikar jaka hijusa akwa miti jimru mshezani miti ji emruoi sha mimi mwana mkomori ya lazimu ridai wa banu balu haki wangenga rombo mungu bwa komori garjo mnikanimia dosi kwa lelo yenu rijeri tarajamu haruma iskala linu yemasi ekaraba menji za sarjo mabiani mwana madezire ukale suala linu jiri mruna fahamu masuala maili ni ambao bana mruna fahamu roha hele suala linu yatilitie omji mtukufu wa shezani wenzo kama bodezire akabanu le suala libihani wana mnazinji ambanku yode hela hao shezani de hela hao wele masuala hao mimi ngamfahamisho wandro wenji wala armerezo mnyao msasa mambazo manzao kamngembe nufu mratobe nwesu roha he yambe mimi mru fulani ngamambongo fulani yasubutia fanya madeni rifanyao mrajibe nuo yambe mimi mru fulani ngamambo hizo nanzao shamrati jidzio hao nana komanteri wa kimafiti wake haimrati tienkodo haruma mji mji ujabanu utekeleza kwa jazia mono yamizesha fuo waili na mshebu wa komori ni mrongo zaoni wazesha fuo waili wakabala maona ukaya wakaya hindu shambao tijila pudru tijisukari yamba ukaya ilade kina haruma ugangi pesa mamba miao ne mizesha fuo waili wakabala washezani ngwa ubanu leo amjo wasu ali mimi kwa na roho yabo ngajonu lilabo shaka no roho yabo wala yatuhumla ka hawange banu kana roho yabo ngamjo wasu ali mimi ngamjo roshana ne kawaru hamjo ndatamoha ngamjo zijue kawani huwa ngamjo zijue amuradi shaizona nzao na mruna renti hari na tuhuma zinji aribano mtashezani izoni zona zonda mana kasi haruma bavu mana madezire atina bezinu mana banu mimi wa hele bavu mide mrukomi uzambe za hele bavu linu mikanza mru yantushe hele bavu la hangu mana masagafu mikanza hemizi jo ujanga jo zamba ewa tukwanto shahidi huo wandu wazijue eza kweli zijua huja wallahi rizambe ikaha muua ngarjo diri hebanu sikurabe wolanda isha somo hiti majireme ngarjo hambe ekaka jamuua ngarjo diri jebanu ramuka asha ila hitimai wana bawala watu mru kaha wa mru kula handu za ujiri ndongo fulani ngarijo uzaba karina udziha ngarijo hambe maraba meji mwana masagafu onoi oikatamba mrati komante mwana mwana masagafu wojinga mruka dokumante commentaires za ndwachinga izo mimi nanzo nwambie maraba meji mwana masagafu lutsukaya rijar mumji wa shezani swala zima nwambia odo kaya izo reshenizi zao mwanadamu mri adoka clear kale lwe nundungu jombe ukana basoma hiti mashabala jao mruna tsohea banu yambe mia budu
ehitimekando ya soma usagafi mwambandrabu shamra tikensi ulafanya komanteri haumru hamba haizotizishana mru mshezani lelo na mzishie haruma ulimengu basi rijibenu za sura zake akaba mwengoni mwe sikiti fumatiro lelo enungo je shamra mbe kana aizo mjeshe fulu de azamba shaka nofanya video ya heha mandasi ya enes maana banu lelo ino kawende urenge foto litotwa alila ndobi hau mrianzi hele jina la mfano shamru ndo yarenge foto la TikTok la tichidaovi mru akazabu mru afanya komanteri ya ujinga wange izorambao kasibanu sikarja basi mahakama sha si gasarumaleji lahe mahakama na kemema na kemai sha waudo wandu kaundo wajiburi weshile wange soka njumbi sambabi ya mwadi sino kana yani mrujo kangwa mondrongo ya fanye pot ikredinge korali jana ngejotosha nduna tsofanya mna live hali numriambe ukaya sagafu balanyina nrabo itimaila walati mafundi wakayabo ani nriya banu shamra tsikanza mabanga mimi ngamja samihi hele kionalira sagafu ngojo ewa marabi mimi yonianza sagafu mimi yonianza sisi mshelezi za moyabo Ewa